cyo kubegesa no kubereka ekiri kweka ibintu cyo TV. Ebi babgamro office ya RDC hamwe na nabebembezi ba Bushenyi local government batebekaniseho omushomo gwo kushongora abebembezi ba LCs hamwe na nabo buciko bw'amataka okuba kubasa gukora emyuga yabo na mnonga hanshonga z'amataka n'omushomo gwo bakora mugomboranya bare ahishemero ya Light Secondary School. Twatiriye no mutarwa kumaka kandi ubwinji ubujira yitaka tatakafa yasigataragire hatabara abari bitana abashisha n'abakazi ngo abikitwa bahije umukitakashwego muri mu rwanda sano kusikireho efakazi ngo abahita kariyasha waba utagizira guteka ihanga ryo nandigira ki niwo abashuma barga LC1 obutabanko bo maka n'uruga LC1 buri kabukona karugayo karga LC1 so LC1 noteko kuboni upright. Imengaberano or RDC wa Bushenyi yajumira ba chairman ngo baresere nduru z'amatakanize yongera ahabokosa ku stamp yabo. LC1 chairpersons harbibi tujuku kuzamataka grupu tumubutera ku stamp kandi kumanya munakaka kubitaka ugakumuraza semana wana ku stamp umutoro processing cyapa LC1 chairperson we can't avoid you issue ya kafana LC1 ni ya esaruka ani omuda akora agumi na yabiyone bamujango kore onye muda ni bamuya bamuhabire chama de gosta na uri de gosta kusanga twasanga n'abakoraki tokwaza kusinga musanga harikundi. Honorable Annette Katusime yomcharo mnyishenjero kazi ahabwa Bushenyi yashaba ba LCs okubecho kureberaho umbe barukora ngo habo kuba mwebembezi murunji narebero mukorre government zone nibo mwine kuzeko mungona zone zija LC1 kandi aturesile nyingi His Excellency the President alesile programs nyingi parish development model area village hati we chairman unabenyenda bo mukurambura bakandi bajangu ngwitwe ngutubanatire mu programs za parish development board no horo kuzitamushi iwiwo wenyini oyine kwano oyine sente zawe nk'omuntu okagireti wakuza mu katari oyine orutoki oyinjira omwami oyine mbuzi oyine nkoko norisaki noguza cyo mu katari iwe kacheyamani LC1. Mchunguzi Douglas or District Speaker Bushenyi nawe yashobora abantu ngo kwongera kw'abanyayuganda kuresire abantu nibarwanira itaka ngo kandi itaka ryo terikayiyongera niko kubashaba okwegendesereza babana bakosa stamp zabo. Itaka abije mwenye ndatukikizanya mu bitaka kintu kiri ku rugo muhango bw'ezengi itaka nico cyo muhangwa ikukirayo kuba so precious kandi kuba icyamo kuzingi naho wejo skapo na skurambo yitaka kurgiranira tero ko ukandiraho kandi operation ko kumale yongera itaka is a fixed factor turi kubasa ku expand tureko abantu turi mu Uganda turi billion 5 kaga hati turi mu Uganda million 20 oromusinga tatana baba Bachairman abatuhagambaho nabo bashobora muhabzubu birikubatega nsomero yabo kandi chukuru munonga cyabashiriyo bitashashurwa mshare kumara wena yegwa kwisi mutero stamp afikumiza nsomuso nzomutawuni nabaza kuri ibi umusaza ahubwo mwese kunza sura zawejo izo byune songa biyo waza kugwena abantu nubamba kuzisha waza chango cha milioni 50 Boko batera n'umuranga bisha akamba manyanga ruki nako cyo government kimanya ngwitwe twine sente abantu kweza kubija twine sente batari sente ngangora ngo banagiye ngo takanya nagiye mu cyumuriro cyo kushora naye kiro ayinenda gandi bakabanza kimutwaresha
stamp ya nyinyi mu mutuka na hatari ngiye mutera stamp ambu twaro chairman muramba kubarozi w'abantu kwemera kurangundo no bano kudere nanga ndamura narabura n'icyo kintu government ikatika cyaka kaba gabereye aho wanjira atababe tante atuburu tubaza kweze twari namya turu wakihaye atuburu mutere twari 10 atakache atokwendero teodizere twari 8 Albertina Mkama ow'ebyamateeka ha district ya Bushenyi yagisaba chairman imwaha myuga yabo ebiine kuba nibakora ngu kandi berinda okushara emishango erengire miliyoni 2 mutakagiro mukutorwanya mugeze ukakansaba akubya okwijumana mumanya bitere ona munonga kukakansaba aze sinjaka kakigambe onani ngamba NOC codes tazara umakoto nahana bude sekituzuro. Ofisi ya RDC hamwe na kawo basimwa abo kurwanisa oburwenguzi omuri Bushenyi hamwe n'okuteekaho obuteeka. Amakuru agagasha kwa Olivia na Sasara abwa Tayari West.